panitianya kak, bapak panitia, ibu panitianya gede. Ajak guyonan nok, sing serius bae nok. Najan bloli. Apa sih nok? Bapak dia lagi pateni bet anak. Karena cinta dukakan gula maksa. Ya cik. Bapak pimpinan. Mene nok. Aja bareng-bareng kuasa mudi nok. Sekian sampean sifatnya sejen. Anggo mimi Trisno. Gula orang kaya bengi. Oh iya. Apa manis kasih sayang. Kurang apa tukang Apa sih nok? Lamun senok bener-bener eman, lamun senok bener-bener sayang. dibayar apa? Bukti akan nok. Jaluk bukti apa? Jaluk apa nok? Ya jaluk bukti apa? Bukti nih. Coba senok ninggalan nok. Ora wis ora. Ora sida. Berjumpa bengen janji yang gawe larani hati. Apa cino? Setia wis nyata sampai bohong itu. Mimi kupu, jangan tebak Mi. Aku baik kita. Kula ora percaya senajan sampeyan sumpah. Bulan lewati kaya sindi. Karena cinta korban jiwa, aduh kecewa. Kelingan ning waktu jaman semana, dodok luruan Apa sih? bari guyonan. Iya ya nok ya. Najana bloli kenang wong mimiku kula semenek bengi. Lamun senok bener-bener Apa sih kau anu nih si wong tua. Cintanya kakak nok. Beli bakalan mundur nok setapak nok. omongannya wong lanang Yakin nok. orang anu Paribasane nok. Tanjak gunung temurun jurang paribasane wong ayu. percuma bengen janji Apa sih? yen gawe larani hati. Sekian wis nyata sampean bohong iku. Ora percaya, Senok beli percaya. ora. Yakin dinakin harapan marek nih wong tua nih senok. Kula ora percaya senajan sampean sumpah. Bulan lewati kaya sindi. Karena cinta korban jiwa, aduh kecewa.
sebenarnya kakang emanin nok Wis gak ablik yang ngomong